Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 15 z'ukwa 12 2024. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu gihe mu Rwanda hamaze igihe havugwa ikibazo cy'inzara giterwa n'ibura ry'ibiribwa, Nyanza abahinzi b'imyumbati bo barataka ko babuze abaguzi. Mu yandi makuru tukiri mu Rwanda turakubwira ko Ruhango imiryango irenga 300 yasezeranye nyuma y'ubukangurambaga bw'iminsi 16. Hanze y'u Rwanda turakubwira ko mu Buholandi urukiko rwatesheje agaciro ikirego cyasabaga guhagarika kohereza intwaro muri Israeli. Tukiri hanze y'u Rwanda muri USA turakubwira ko ABC News igiye kwishyura miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika Donald Trump yatangajeho ibinyoma. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kuyizwa nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo amakuru yacu akomeze akugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru yacu reka tuyahere kuri inki ivuga ko mu gihe mu Rwanda hamaze igihe humvikana ikibazo cy'inzara iterwa n'ibura ry'ibiribwa mu karere ka Nyanza, abahinzi binubira ko bari kubura abaguzi babagurira imyumbati. Abahinzi b'imyumbati bo mu karere ka Nyanza mu gice cy'Amayaga barataka kubura isoko ry'imyumbati yabo, aho ikiro cyabo kitarenze amafaranga y'u Rwanda 200 mu gihe bayihinga bashoyemo amafaranga menshi. Akarere ka Nyanza gafite igice cyitwa Amayaga mu mirenge ya Nyazo, Muyira, Kibirizi, Kigoma na Busogo, yose izwiho kweza imyumbati nk'uko biri no mu karere ka Ruhango bihana imbibi. Iyo utembera muri kano gace ugenda ubona ubuso bunini buhinzemo imyumbati y'imbuto nshya iherutse gutuburwa igakwirakwizwa mu baturage, ndetse ukabona n'ibitanda binini byanitseho imyumbati yumye. Gusa ariko bamwe mu bahinzi bayejeje ntibamwenyura nk'uko byakagombye, ahubwo barataka igihombo kuko ngo babuze isoko ry'umusaruro wabo. Niyo mugabo Charles, umuhinzi w'imyumbati ufite hegitari 3 mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Butaro, umudugudu wa Kigofi, yabwiye igihe ko ubu imyumbati iri kubura isoko kandi bo barayihinze bahenzwe. Yavuze ko ikiro cyayo kitarenze 200, ibyo we na bagenzi be bafata nk'igihombo. Ati ubikiro amenshi ni 200 kandi mu minsi yatambutse umuhinzi yahingaga yishimye uko byari 500 no hejuru yayo. Warahingaga bikagira icyo bikumarira. Ubu twarahombye cyane kuko tuvuge niba nari mfite nkaho nakura nka miliyoni 3, ubu na miliyoni 1 kuvamo ni ikibazo kandi twarashoye amafaranga menshi. Mutabazi Jean Baptiste wo mu mudugudu wa Buhaza, akagari ka Gati mu murenge wa Muyira muri Nyanza, nawe avuga ko imyumbati barutse guhinga ku bwinshi ubu yabuze isoko. Ati biragurishwa 200, ariko yaba nayo yabonekaga byibura urayitindikira warabuze no kubaza. Ni nako biri kandi kuri Sova Eric w'imyaka 20 nawe wo mu murenge wa Muyira. Uyavuga ko yarahinze imiringoti 4 y'imyumbati yizeye kwiteza imbere nk'urubyiruko, ariko bikabiri kumuhombera iborera mu murima kuko nta soko yayibonera. Niyo mugabo na bagenzi be basaba ubuyobozi ko bwabavuganira bukabashakira abashoramari bayigura, kuko ngo kugeza ubu uruganda rw'imyumbati rwa Kinazi narwo ruvuga ko rutabasha kugura umusaruro w'abahinzi bose. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kajyambere Patrick yavuze ko ubusanzwe ibiciro byajyaga bihindagurika bitewe n'igihe runaka, ariko bakaba batazi by'iki kibazo kivugwa n'abahinzi. Akabizeza ko bagiye kongera kuvugana n'uruganda rwa Kinazi ndetse n'abandi baguzi bo mu ruhande mu gushaka isoko. Ati tugiye kubikurikirana dukorane n'uruganda, ariko tunemera ko twareba n'abandi baturutse ahandi kugira ngo twuzuzanye dushake isoko. Kugeza mu karere ka Nyanza imyumbati ihingwa ku buso busaga hegitari 7,000, kikaba ari igihingwa ngandurarugo ariko kizana n'amafaranga. Tukiri mu Rwanda reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Ruhango. Imiryango irenga 300 yasezeranye nyuma y'ubukangurambaga bw'iminsi 16.
Imiryango irenga 300 yo mu karere ka Ruhango yafashijwe kubana byemewe n'amategeko nyuma y'ubukangurambaga ubuyobozi bw'aka karere bwari bumazemo iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bwiswe Gender Accountability Dialogue. Muri iyo minsi hakozwe ibikorwa byinshi birimo n'ubukangurambaga ku miryango yari isanzwe ibana mu buryo butemewe n'amategeko ngo ifashwe gusezerana mu mategeko. Ubu bukangurambaga bwasize imiryango irenga 300 isezeranyijwe gusezerana imbere y'amategeko mu gikorwa cyayobowe n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence. Usibye gusezeranya iyi miryango, ubuyobozi bw'akarere bwanahaye keke imiryango yasezeranye ndetse bunayiha imodoka zivana abagize mu miryango baturukamo mu rwego rwo kwishimana nabo. Uwitwa Eugenia uri mu basezeranyijwe yavuze ko kuba yaratangiye kubana byemewe n'amategeko byashyize iherezo ku mpungenge yari amaranye igihe. Ati gusezerana biratuma ngira ubwisanzure busesuye mu rugo kuko nari mfite impungenge z'uko wenda umugabo wanjye ashobora kwitaba Imana bikarangira abanyamuryango banyirukanye. Uyu yunzemo ko gusezerana n'uwo bashakanye biri bwongera agaciro n'ukwizerana hagati ye n'uwo bashakanye, ikindi bikaba bigomba gutuma abana babyaranye nabo bagira agaciro. Undi wasezeranye avuga ko mu gihe yari amaze abana mu buryo butemewe n'amategeko n'uwo bashakanye atiyumvagamo kuba umugabo nk'abandi, yungamo ko atishema no kujya mu murongo w'abandi bagabo. Meya wa Ruhango by'umwihariko yanenze abagabo birirwa bicaye abagore babo bagiye gushaka ibitunga umuryango byaboneka bikarangira abagabo babisesaguye. Yasabye kandi imiryango yasezeranye kwirinda kwikubira imitungo kuko kuyikwira no kwishwanira bisa n'ubusambo. Yayisabye kubana mu mahoro kugira ngo n'abana babo babeho neza. Reka amakuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda. Tukubwire ko mu Buholandi urukiko rwatesheje agaciro ikirego cyasabaga guhagarika kohereza intwaro muri Isiraheli. Urukiko rw'I Haye mu Buholandi rwatesheje agaciro ikirego cy'imiryango 10 iharanira inyungu z'abanyapalestine cyasabaga guhagarika kohereza intwaro muri Isiraheli ndetse no guhagarika gukorana ubucuruzi butemewe n'abanya-Isiraheli batuye ku butaka bwa Palestine bwigaruriwe. Kwa gatanu urukiko rwagaragaje ko leta ifite ubwisanzure mu gushyira mu bikorwa politike zayo, bityo inkiko zitagomba kwihutira kwivanga mu byemezo byayo. Mu itangazo urukiko rwasohoye rwagize ruti urukiko rwasanze nta mpamvu yo gutegeka ko habaho ihagarikwa burundu ryo kohereza ibikoresho bya gisirikare. Ibirego byose byateshejwe agaciro. Abarega bashingiye ku mibare myinshi y'abasivili bapfuye mu bitero bya Isiraheli mu gace ka Gaza kashyizwe mu kato, bavuze ko leta y'Ubuholandi nk'umwe mu bemeje amasezerano y'1948 yo gukumira jenoside ifite inshingano zo gufata ingamba zose zishoboka zo kuyikumira. Walt Abbas, umwunganizi w'iyo miryango 10, ubwo yari mu rukiko yagize ati Isiraheli yakoze ibyaha bya jenoside n'ivangura rikabije. Iyi miryango idaharanira inyungu yibukije itegeko ryo muri Mutarama ryasohowe n'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye ICJ rutegeka Isiraheli guhagarika ibikorwa bya jenoside muri Gaza. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri USA. Tukubwire ko ABC News igiye kwishyura miliyoni 15 z'amadolari Donald Trump yatangaje nk'ibinyoma. Ikinyamakuru ABC News kiri mu bikomeye muri Amerika cyemeye kwishyura Donald Trump miliyoni 15 nyuma y'aho akijyanye mu nkiko agishinja kumutangaza amakuru y'ibinyoma. Kwa 14 Ukuboza 2024 nibwo ABC News yemereye urukiko ko izishyura amafaranga y'indishyi y'akababaro Donald Trump washinjaga iki kinyamakuru kuba cyaramutangaje ibinyoma bigamije kumusebya bijyanye n'urubanza yashinjwagamo gufata ku ngufu umwanditsi Jean Caroli. Izi miliyoni 15 ntabwo Donald Trump azazihabwa mu ntoki, ahubwo zizanyuzwa mu kigega n'inzu ndangamurage byashinzwe na Donald Trump.
Byongeye ABC yategetswe kwishyura miliyoni imwe y'amadolari abunganizi ba Donald Trump bamuburaniraga muri uru rubanza. Ihangana rya Trump uherutse gutorerwa kuba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ABC News ryatangiye ku itariki ya 10 Werurwe 2024 ubwo umunyamakuru George Stephanopoulos yatangazaga ko urukiko rwasanze Trump ahamwa n'icyaha cyo gufata ku ngufu umwanditsi Jean Claude, nyamara ngo rukaza guhindura umwanzuro nyuma bitewe n'imbaraga za Trump. Aya makuru yatangajwe mu gihe urukiko rwasanze nta bimenyetso bihari bihamya ko Trump yahohoteye Jean Claude mu 1990 nk'uko yabimushinjaga. Ibi byatumye n'amafaranga agera kuri miliyoni 83 z'amadolari Trump yari yasabye kwishyura Carlos atayamuha kuko icyaha kitamuhamye. Kuba uyu munyamakuru wa ABC News yaratangaje ko Trump yahamwe n'icyaha nyamara urukiko rutabimuhamije, nibyo byatumye uyu mugabo ahita yiyambaza inkiko ashinja iki kinyamakuru kumutangaza nk'ibinyoma bigamije kumusebya, dore ko yavugaga ko byagira ingaruka mu bikorwa byo kwiyamamaza. Uretse kuba ABC News igiye kwishyura aya mafaranga, Trump yanategetswe ko igomba gusohora inyandiko imusaba imbabazi ku mugaragaro nk'uko yari yatangaje aya makuru ku mugaragaro. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harimana. Musokora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.